Il-Bank Franċiż BNP Paribas huwa mistenni li jieħu fidejh parti mill-operat tal-HSBC fil-Ġermanja dan wara li ntlaħaq qbil sabiex is-servizzi personalizzati tal-HSBC f'dan il-pajjiż jitneħħew kompletament sabiex il-bank jiffoka fuq in-negozji u l-klijenti internazzjonali. Intqal illi id-deal ma' BNP Paribas se jkun konkluż fit-tieni nofs tas-sena d-dieħla, għalkemm ma tionqos illi tinħareġ clearance mill-Gvern Ġermaniż u l-Kunsill tax-xogħol. Bħala parti mill-ftehim se jinżammu 120 impjegat minn dawk li preżentament jaħdmu mal-HSBC fil-Ġermanja, dan filwaqt li l-konsumaturi privati se jkollhom il-kontijiet tagħhom trasferiti mal-bank BNP. Dan il-bank huwa l-aktar wieħed influenti fl-Ewropa bi preżenza qawwija anke fuq livell internazzjonali. BNP Paribas jopera fi 63 pajjiż u għandu 183,000 impjegat. Intant rapporti fil-medja internazzjonali qed jindikaw li l-HSBC qed ineħħi parti mill-operat tiegħu illi mhux meqjus ċentrali hekk kif il-kap eżekuttiv il-ġdid tal-HSBC qed jimbotta l quddiem din l-istrateġija. Dan jidher li se jseħħ ukoll f'pajjiżna fejn l-HSBC qed jaħdem fuq pjan sabiex jitrasferixxi l-operat tiegħu lil bank ieħor.